twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye turi kumwe na Samu Rutabingwa. Samu ramahoro ndamahoro ko muri imbaraga ari nkeya Samu ni umunsi uciye iki urakuze nta vibes ufite zirahari cyangwa nawe ibintu bya Iran Amerika na Israel biri kukugiraho ingaruka? ni njye gusa si n'abantu bose ingaruka zabagezeho mu buryo butangana ariko isi yarahungabanye. Mukanya navuze nganira n'umuntu ukora mu bintu bya air ticketing arimo ambwira ati business yarapfuye hano mu Rwanda. Abaye bakata amatiki. Si mu Rwanda gusa n'ahantu hose mbese systeme z'ama immigration y'ibihugu byinshi harimo ibibazo, harimo migration mashyashya, barimo kurwanya amafraude menshi arimo kongeraho nyine politike za immigration ahantu henshi zarapfuye. So rero bita bigira ingaruka rero no kuri ibyo byose biri kuba. Ubu twavuga ko umunyarwanda wibereye wenda nk'ahantu bita mu Ruguti muri Nyakabuye za Rusizi biri kumugiraho ingaruka ki? Umuntu wese ufite ubuzima buri dependent bufite aho buhuriye n'ubuzima twise bugezweho agomba guhura n'ingaruka nta ku kiguzi cyose. Rero n'uwo munyarwanda uri hariya usanzwe urya amavuta, urya ibiryo ajya ku isoko kuko ari ibintu bifite aho bihuriye n'ingufu cyane cyane bivanye n'ahantu intambara iri kubera bigomba kumugeraho. So ariko uko igihugu kigenda gifite dependency ntoya ntabwo bibabara kimwe cyangwa se n'ibihugu bifitanye umubano cyane cyane bifite za business hariya muri Middle East. Urugero nk'u Rwanda, yego u Rwanda ruri ni business partners cyane na biriya bihugu byose uko biri mu ntambara, izo za Arabia Saudite, za Qatar, EU byose. Urumva rero twebwe abanyarwanda tuzababara cyane, yaba abari kurwana burya n'abafatanyabikorwa n'iyo Iran nayo nta kibazo tugirana, Israel nuko, Amerika nuko, abo bari kurwana mbese ni nkuko inshuti zawe zaba ziri kurwana. Bidasubirwaho rero bigomba kutugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabonye mu minsi yashize u Rwanda rwamagana ibitero bya Iran kuri biriya bihugu nyine byo mu kigobe cy'abaperesi. Kuki rutamaganye ubundi Israel na Amerika ko aribo bagabye igitero bwa mbere? Ntabwo ushobora kumenya impamvu ariko bashobora kwihuriraho n'ibindi bihugu. Ibihugu byinshi byagiye byamagana Iran ko yagabye ibitero ku bindi bihugu. Yego. Ariko ntabwo byigeze byamagana Epic Ferry. Yego si n'ubu gusa no mu bihe byashize. Gusa ubu ngubu hatangiye kuzamo ka balance nubwo kakiri gatoya, ibihugu bimwe bigatinyuka bikavuga ati ariko ibintu sibyo. Warabyumvise kuri Pedro Sanchez buriya na Keir Starmer ukuntu abivugira mu matamatama, ba Emmanuel Macron ntabwo nyine barabona imbaraga za nyazo zo kwamagana ibyo bintu ariko batangiye kujijura. Hari icyizere rero ko mu myaka iza noneho icyo kintu bita international laws gishobora kuzaba ntabwo kizubahirizwa n'ubundi ufite imbaraga ntabwo bamwamagana. Ni nako isi imeze. Umupapa yakoze icyaha mu rugo ntabwo bavuga ko ari icyaha, bashobora kuvuga ko ari ubwo buryo bwe ariko biragoye gutinyuka ukavuga umuntu kurusha imbaraga. Ariko iyo umwana agize ikintu akora nk'icyo turamwamagana. So ni muri ubwo buryo rero udashobora kumva ibihugu byinshi bivuga biti ibi bintu niyo bamaganye biba ari ibintu biri ari mu buryo bukeya. Reba ibyakorewe muri Gaza, urebe nawe ukuntu bingana. Buriya n'ibyakorezwe hano mu Rwanda nabyo byagiye kuvugwa nta nkuru. Yego. Kandi bari baratanze amaraporo menshi ariko bitewe n'abari babiri inyuma byagiye kuvugwa nta nkuru. Ibiri kubera muri Kongo nabyo ntibivugwa ariko hari kuba ibintu biteye ubwoba. So rero havugwa bitewe n'intege ufite. Sam, ukwezi kurashize. Tariki 28 z'ukwa kabiri, 31 z'ukwa gatatu, hafi ya mbere z'ukwa kane. Ibi bintu ubu urebye uko kwezi gushize twavuga ko intambara iciye mu zihe faze kugira ngo nka resume cyangwa summary y'ibintu Amerika na Israel bacanyemo na Iran?
uku kwezi gushize ni ukwezi kwabayemo n'intambara nyinshi nubwo twibanze ku ya Irani na Israel bitewe n'uko rero yayimize burya muri uku kwezi Afghanistan nayo yari irimo irwana na Pakistan. Uburusiya ntabwo intambara yarangiye, hano hirya muri Congo baracyarwana, gusa zose zamizwe ni buriya hari n'intambara buriya iri hagati ya Venezuela na Amerika bashatse gushira ibintu ku murongo, ariko narwo haracyarimo ingorane, ntabwo abantu babivuga nyine kuko navuga ngo na affaire toto. Hari ishobora kwaduka umusibe ejo yo muri Cuba nayo itutumba, ariko izo zose ntabwo zifite imbaraga nk'iriya Ruling Lions na Epic Ferry ya biriya bihugu byashoje intambara kuri Iran. Niyo twavuze cyane muri iyi minsi 28 cyangwa 30 ishize, ariko mu by'ukuri habayeho intambara nyinshi. Intambara rero nahoze mbona na Trump arimo ashaka ukuntu yayivamo, avuga yuko azanayivamo rwose, kabone nubwo Iran itafungura Hormuz. Yego, arimo acyurira Ubwongereza ati dore bwebwe ntabwo bufite n'ibitaro bihagije bikoreshwa ahantu henshi hatandukanye harimo no mu ndege, ubwo muzajye kwifunguriza Hormuz cyangwa se muzana amafaranga tubibaye hano muri Amerika twe turabifite. Ibintu nk'ibyo uriya mugabo ari very arrogant ku rwego sinzi niba iki kiringo cye azagisoza abantu bakiri amahoro, ariko noneho n'uburyo avuga n'amagambo menshi cyane ari arrogant, ngira ngo abantu yatangiye no kubarya mu matwi. So the guy ari compliqué, ariko intambara agomba kuyivamo. Yari yateganije ko ariko ari nako itegeko nshinga burya rimwemerera, ntabwo rimwemerera intambara yashoje ntabwo igomba kumara igihe kirekire bitewe n'uko itashiye muri Congress. Yaciye icyuho kiboneka mu mategeko yabo ko perezida ashobora kudesida agakora intambara ariko y'igihe gito, just to against the existence threat. Yego, ntabwo rero ibigomba kurenza ngira ngo n'ibyumweru 6 gutyo, ntabwo itegeko nshinga rimuha icyo gihe cyose. Rero niyo mpamvu yatagiye kwigamba avuga yuko agomba gusoza iyo ntambara, kabone nubwo ngiriya Strait ya Hormuz itafunguka, ariko mu by'ukuri akaba ari ibintu bibi cyane. Ibyo ari kuba byiza nuko atari kuyishoza, kuva yarayishoje yaguye mu mutego, kuko biragaragara yuko mu myaka yose n'ubundi yari yatambutse bariya Abayahudi bagiye binjirira Amerika kugira ngo ibabe inyuma even no mu mafuti. Mu by'ukuri historically, uretse ibintu bya propaganda, historically biragaragara ko bagiye bashuza intambara mu by'ukuri zitari ngombwa guhera ku ntangiriro. Ngira ngo guhera ku bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Truman, ari nawe warwanya intambara nyinshi buriya kugira ngo bayishinge hariya Israel. Nyuma rero Abayahudi babaga muri Amerika baje gushinga igisosiyete, hari isosiyete bashinze ngira ngo bakita ngo AIPAC, Israel American What, gishinzwe ni sosiyete zisanzwe muri Amerika zibaho z'abarobisi, ariko si no muri Amerika gusa, no mu Rwanda buriya no muri Burasiya naye hose. Igihugu runaka bitewe naho gifite imbaraga gishobora gushinga agatsinda k'abantu runaka kazajya kinjirira abanyepolitiki cyangwa se abandi bantu bari kuri power. Abo bantu rero nibo baje gushyira umuperezida wa mbere bashizeho bigaragara ni Nixon, abagarantisa umutekano. Kuva icyo gihe rero bagiye binjirira kiriya gice cy'uburasirazuba hariya muri Middle East. So bigenda biba ibintu birebire kugeza nyine umusaruro tubonye w'uyu munsi, ariyo iyo ntambara tuvuga, ishobora kutazasiga ibintu bimeze nk'uko byari bimeze mbere bitaraba. So rero muri iyi minsi 28 ziriya za percentage agenda avuga kuri social media ziwe, twayisenye 95, 70, 85 mu gitondo. Wabonye ko hari n'indege bashwanyagurije muri Emera z'Abarabu. Abanya-Irani bayigaragaje. Bo ntabwo baba bivuga. So hamwe rero n'ibyo bihombo byose kongeraho ibiri muri Israel, za Tel Aviv, za imijyi yabo ikomeye nayo yashenyutse.
kongeraho abasirikare baba bamaze igihe kinini barwana bamaze kugenda bananirwa cyane ko haba harimo n'abatabyiyumvamo, so baba bagomba kuruhuka. Abantu bagomba kwibuka ko n'iriya y'iminsi 12 ntabwo ari Irani yasabye ko bihagarara, ahubwo bo baricaye babona ntabwo bari capable yo kubihagarika, basaba aho baruhukeho gatoya. So rero nimba baragwanye iminsi 12 mu mezi 6 ashize bakananirwa, uyu munsi bakaba bagejeje kuri 30, n'ubundi nubwo batayahitamo kubihagarika, so ubushobozi buzabarimita kuyihagarika. Biriya byuka bahogiye kudashwanyaguzaga ibikorwa remezo, so utekereza ko hari ikintu cy'ingenzi bari abantu bazi cyasenya Irani batakora? Nta gihari. Ibintu byose barabikoze, n'ibisigaye nabyo ntabyo, bisa nkaho ari ntabyo. Ibyo batazakora bizaba ari ku nyungu zabo, ntabwo bazabikora kugira ngo batagawa cyangwa se kugira ngo bagerageze kutangiza isura yabo. Ariko iyi minsi yose uko ishize uko ari 30 batangiye kugaragaza intege nkeya, nubwo bavuga Irani ntikirasa nka mbere, nabo bagomba kuba batakirasa nka mbere kuko ibintu byose barasa birakorwa. Abantu barwana bakenera kuruhuka, so nubwo nta nzira ihari yo kubivamo bemye, ni ugutangaza ngo twatsinze gusa ubundi bakawithdrawinga, nta kindi. Niko biteganyijwe, bati twaratsinze nk'uko batsinze za Vietnam, nk'uko batsinze za Afghanistan n'ibindi n'ibindi. Gusa nabonye hashize iminsi bagerageza kujyana n'abasirikare bo ku butaka, ikaba ariyo scenario yaba iteye ubwoba bashobora kuba baba bakoze. Yego, turaza kuyigarukaho. Sam, bwira abantu badukurikiye ni ibiki mu by'ukuri byabaye ku bwato rutura bwa Amerika bwaba USS Gerald Ford na Abraham Lincoln? Ni iki cyabaye? Kuko kugeza ubu baravuga ngo bwagize ibibazo bya tekinike, abandi ngo bwararashwe busubirayo. Ni iki cyabaye? Nta makosa, nta tangazo officiel mushobora kubona uyu mwaka cyangwa ukurikiyeho, keretse buriya uniga ibitangazamakuru ubu ngubu navaho undi nashaka kumexpose azaduha amakuru arambuye. Gusa ubwato bwo bwararashwe bugenda bugira ibibazo. Ibyo bibazo rero bagiye babihimba mu buryo butandukanye, bakavuga ngo bwagize ikibazo mu bwiherero, barashe utudorari 2 turadusama ngo bwigira imbere mu birometero 1000. So Abanyarani baraburashe ku buryo nabwo bwabonye ko buri mu kibazo. Bitekerezwa ko ari nubwo bavuga bajyanye kuri coste zo mu Buhinde kujya kubusana, so bwabonye ko buri mu kaga bujya muri maintenance, ariko ntabwo bwajya muri maintenance gusa. Mbere yuko buza ku rugamba bwari buvuye muri maintenance, bamaze kuburasa rero barongera busubirayo babujyana muri maintenance. Gusa ayo ni amakuru bo badashobora kukubwira, nta makuru badashobora kukubwira. Ni abantu barwana, bafite abasirikare b'ibyuma batajya bapfa, gusa hari abakomereka bitangazamakuru bavuga. Ntabwo wenda ari nk'abantu bavuga utitwisha umuyobozi mu gitondo bati nibyo yapfuye, bo bakubwira ko n'uwakomeretse iyo yakomeretse, abenshi iriya mibare y'abakomereka akenshi baba banapfuye. Gusa mu rwego rwo kugira ngo baze no n'ahantu mu muryango ababamo uwo muntu babanza kumubwira ko yakomeretse, nyuma kumubwira ati wenda yarapfuye, bya gikomere cyaje gukara. So ariko nabo barapfa, kandi nabo bagira ibihombo bya gisirikare, ari nabyo bibasunikira kuva mu ntambara kuko baba batayikomeza, kuko bari abantu cost yabo y'ibyuma byabo bya gisirikare birabahenda. Yego, bakategekwa rero kuyivamo mbere. Muri Amerika ni iki cyabaye muri iyi minsi 28 imbere? Abashyigikiye intambara, abayirwanya, imyigaragambyo. Twagiye tubona imyigaragambyo itandukanye, ngo ya no king ni myinshi, iriya niyo yamenyekanye. Aho Trump baravuga ngo bari n'abanyamakuru n'ibindi binagenda ngo ni legal aliens, n'abantu badafite ibyangombwa baba muri Amerika. So uburyo bwose bwo kupacifia ibintu biri kuba. So muri Amerika nabo batangiye kumenya ikintu kiri kuba. Uyu muntu yaje avuga yuko aje gusaza intambara, iyo ari kuzisoma avuga ko yashoje intambara 8. Ku bw'amahirwe twebwe tuzi imwe avuga muze yashoje, tuzi ko itigeze irangira, bigaduha reference ko n'ibidashobora kubabeshya. So rero kubera imyigaragambyo iri kubera muri Amerika, hari n'iri kubera muri Israel, ntago ntibatekereze ko
iri ahantu hamwe. Abo bayobozi bombi bamaze kugera ku gitutu gikomeye cyane cy'uko intambara iri kurambira abenegihugu babo, kandi bariya n'abantu banarambirwa vuba. Wa mugani, hari umuyobozi umwe wo muri Iran avuga ati ariko kumwigaragambya ngo dufunze within 1 month, utekereza iki twebwe abantu bamaze imyaka 47 baturi ku gakano. So izo ntege nkeya rero barazizi ko ariyo ni resistance yabo. So iyo myigaragambyo yatangiye imaze n'iminsi. Iyo twebwe tumenye ibintu burya biba bitandukanye n'ibiba biri kuba. Biba biri kuba ari byinshi bari kurwana nabyo kugira ngo bitarangira bitabakoraho. Ikindi n'abantu bafite amatora vuba aha ngaha mu mpera z'umwaka, bafite midterm ishobora kuzagura Trump kuyitsinda. Hari n'ubundi buryo yaporopoje batoramo muri Amerika, tuzabirebaho n'impamvu yabizanye kugira ngo nyine ase no gumana ubutegetsi. Trump yashaka kuzana ikintu kidasanzwe, bagomba kuba baramubeshye ko ashobora kwiyogeza idibada, arashaka gukora ibintu by'amateka atabaho, arashaka gukura mu nzira rero ibintu byose bimubuza. Akaba ari ikintu gishobora kuzamugora, especially igihe yava muri intambara ayitsinzwemo. Aba G5 batabonye icyatumye bamushyigikira, ni ibintu bari baramusezeranije mu masezerano bafitanye y'ibanga. Ni bamwe mu baperezida bari corrupted cyane, yaba we na mugenzi wiwe. So ibyo bintu rero ni ibintu bikomeye cyane. So iyo myigaragambyo rero bari ku gitutu, nubwo wumva avuga ngo afite amavuta ngo yacuruza akahabongereza n'ibiki, ariko muri Amerika ibiciro byaraduze, nabo bahuye n'ingaruka zo kuba barafunze umuhoro wa Hormuz. Ntibakababeshye ngo twari twafashe ngo dufite ya Venezuela. Nimba ufite ya Venezuela kubera iki gitoro iwanyu cyahenze kandi uvuga ko ufite alternative, ntabwo mu gitondo byashoboka ko ibyo bintu bahita babigeraho. So byarabagoye rero. Ikindi hari izo za campaign zihari, ni ukuvuga ngo rero bameze nk'abantu bicariye ikirunga gishyushye. Amahitamo bafite ya mbere nayo ku withdrawing bakava muri iyo ntambara, bakemera urubwa, akaba ari nayo success, nayo nsinzi bashobora kugira bemerewe gukora icyo kintu. Ariko nibahagara ku kantu kandigabo bagakomeza kurwana kugeza ubwo bashobora no kujyanayo troops, ntabwo ibintu byabo bizarangira neza. Uko niko gutsindwa kwa mbere. Ubundi bivugwa ko kugira ngo umuntu atsinde intambara neza, intsinzi ya mbere ni ukutayijyamo. Yego. Ugakoresha uburyo bwose bushoboka, ukemera ibiganiro. Ariko iyo intambara ariyo mahitamo yawe ya mbere, ibivamo byo byihorere, hari igihe bitajya ku ruhande rwawe. So navuga ngo rero muri iki gihe twabonye ibihe bidasanzwe ku rwego mpuzamahanga. Ibiciro biraduga, tubona Uburusiya buriya Uburusiya ntabwo bugifite sanction mwabanwe kandi ntabwo zizasubiraho. Ari ibintu abantu batazi, amavuta y'Uburusiya aragurishwa cyane, akabaro kamwe kavuye ku $40 ubu ngubu karatumbagiye. Bari gusapurayinga Uburayi nk'ibisanzwe. Ibihugu bimwe byo mu Burayi birimo biranegosiya. Uburusiya bufite ariko bari kubasigisha ivuga ngo busiye ko impamvu politiki zitazongera kwivanga mu by'ubucuruzi. Mbese nabo bari ku gitutu. Ariko hari ibihugu Uburusiya bw'inshuti z'Uburusiya birimo za Slovakia kwa Orban nabo muri Hongria, bo bakomeje nk'ibisanzwe. Ariko ibindi yaba Ubufaransa yaba Ubwongereza, buriya ubona ngo bari kureba bafitanye amakimbirane, nta handi hantu biri guturuka. Nayo mananiza perezidanse zagiye zishiraho zo kuvuga ngo turemera kubacuruza nta kibazo, ariko a condition. Icyo kintu ntabwo abantu bari bakiteze. Ni ukuvuga ngo rero iriya ntambara umuntu wa mbere wayungukiyemo harimo na Putin, no kongera kugira ijambo ku karere ke k'Iburayi rwose buriya ubu arica agakiza uko byagenda kose. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara nicyo yongeye kugarura balance of power. Nta bintu byo kongera kuvugira hejuru, biriya bintu birimo biragenda birangira. Hanyuma Sam, wari ukomeje ku kintu cyo kohereza ingabo ku butaka. Trump aracyazohereje uko bireba? Yego, hari amahirwe y'uko rwose ari hejuru ya 50% y'uko bishoboka, kubera y'uko iyo uko abatasi barushaho kumuha amakuru, bari kumubwira ko ibintu yakoze
bitigeze bitanga umusaruro nyamara byaratwitse amafaranga menshi y'abanyamerika bikanatwika n'izina rye. Hari rero igice cy'abajyanama be bari kumubwira bati rero n'ubundi uwakoze bya bindi aragira ni byiza ko abikora bikarangira. So hari abo bantu bamuri mu matwi bamubwira bati n'ubundi nta mahirwe ufite kabari nubwo wawe withdrawing, ariko iki gihugu noneho ugishyize mu mwanya mwiza wo gutungana bya bindi bya kinimbuzi, kuko community yose iri kuvugira diplomatic Iran. Urumva avuga bati ariko aba bantu bagumye mu masezerano muyavamo, mumaze kuyavamo hafi inshuro 3 mubatera. So biragenda bite, bazongera kubizera gute? Ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye. Kandi bakabona bagiye gusoza intambara mu by'ukuri batayirangije, batayisenye nkuko babivuga mu magambo yabo. So akavuga ati noneho reka tugerageze intambara n'ubundi noneho yo kujya kuri kiriya kirwa cya Iran. Ibintu bikomeye noneho cyane. Ibintu bishobora kubakomerera bakanatsindwa completely, kuko hari ingabo zirenga 12,000 z'abanyamerika zarangije kugera muri biriya bihugu, izindi ziracyari kujyayo n'ibikoresho. Dutekereje ko ari ukugenda gutemberaho, twaba dutekereje nabi. Hari amahirwe rwose menshi yuko bashobora, kuko bari abantu tumaze kubona yuko twebwe uko dutekereza atari ko batekereza, bakora ibintu by'ubusazi. Hano bantu babagira inama bati nyaboneka mwitera, birangira batera. Niyo munsi bababwira ati nyamara mushobora umuntu yari bupfe burya arapfa ntabwo wamubuza. Gusa biragaragara ku mpande zose ko harimo riske bitewe n'imiterere y'ikibuga cy'intambara, tukoteranyaho n'intambara bagiye barwana, tukabona n'ingufu z'umuntu bari kurwana. Ubushize barwana iriya ntambara y'imisi 12 ngo bohereze ngo B2 bombers, ya mazina ateye ubwoba y'ibintu byabo bahimba bita, baravuga ati twasenye inganda za kirimbuzi, ubu diri yanaragiye kare. Ariko ntihashize amezi angahe n'uyu munsi baracyabombiga, ndetse n'ibimenyetso biragaragaza yuko batarasenya bya bintu byabo. So rero bagomba kuba hari abantu bavuga ati dore ibyo wakoze n'ubundi ntibibaye successful, kandi bitwaye noneho amaraso y'abanyamerika, amaraso y'abaturage, amaraso y'abari abana b'abakobwa n'amafaranga yabo. Urumva amafaranga yabo, diplomatic failures. Urumva kandi ribuka bimwe mu bintu President Trump yajyaga avuga ngo ni umudiri maker, ngo ni umuntu ufite imbaraga nyinshi muri negotiation, ariko twarabibonye imbaraga ze. So ntabwo abantu bakizerera muri biriya. So hari amahirwe menshi rero yuko iki gihugu abantu banabyitegure ko noneho gishobora hari umusumari ushobora kwinjira mu isanduku yabo ya nyuma mu gihe baramuka bahisemo gukomeza gushyira abasirikare hasi ku butaka. Yego. Bizagenda bite? Kuko kiriya kirwa Trump nabonye ejo abantu bavuga ko yatangiye kukivuga za 87 atarabona perezida. Oya normal bashaga no gucamo Iran mo kabiri, ibyo bintu abantu sinzi impamvu batabizi, nabyo byaravuzwe. Ariko hano rero ubundi hari ikintu tugomba gutekereza. Yego. Mu buryo bugari hari ikintu Israel igira ngo bita Great Israel. Abantu benshi baracyumva nk'igihuha, ariko icyo kintu kiriho kirahari kandi hari n'uburyo kigomba kugerwaho. Rero kugira ngo Great Israel, bimwe mu bintu kugira ngo ishoboke harimo no kubanza ko Amerika ibanza kuva hariya. Amerika ikava he? Ikava muri biriya bihugu hari ifite ibirindiro. Hari ifite ibirindiro. Ariko muri Great Israel ikindi kintu batazi, nta butaka bwa Iran burimo. Muri Great Israel nta butaka bwa Iran burimo. Ubwo Great Israel abantu bamenye ko ari ukwaguka kwagura imbibi, gufata za Lebanon, yego, gufata za ibice bimwe bya Syria, ahubwo ni hafi Syria yose. Urumva uriya kira kihebe kiyobora Syria, ubu Israel yatangiye kubona ko atari nicyo kwizera nyuma yuko bavumbe ko gishobora kuba gifitanye ababaga komeye na Vladimir Putin. Mwabana we politike ni politike irenze ko twebwe tuyitekereza. So rero muri Great Israel ntago harimo ubutaka na bukeya bw'abanya-Iran. Icyo kintu rwose Israel izafata handi ariko Iran hoje. So ibyo bintu rero aho handi izafata, uburyo Amerika izanavamo, Amerika uburyo izavamo, ikintu kizayihakura harimo no guhorirwana na Iran. Kandi kuhava kw'abanyamerika muri biriya bindiro byo hagati murasezwa bwo hagati ni insinzi nanone kuri Israel.
abantu batazi ni intsinzi kuri Israel kuko Amerika yo izakomeza ifinance Israel ikomere noneho Amerika izahita icana umubano na bya bihugu biriya nyine bisanzwe biyegamijeho bituma ibyo bihugu biba ibinyantege nkeya ku buryo Israel yabyataka ibirindiro bya Amerika byamaze kuvayo byamaze kuva ko uyu munsi nta gisirikare byiyubakiye n'uyu munsi irahatera oya nicyo bafite gishingiye ku ntwaro za Amerika izo bashobora gukubita hasi mu isegonda imwe nk'indege yatwaye Ibrahim Rais buriya bimwe mu bintu byamwishe Ibrahim Rais ni ukugenda mu ndege yakozwe n'ubundi n'abanyamerika barayiturakinga bakakwiciramo so icyo gisirikare cyabo rero cyubatse kuri iyo shene so rero kuntu politika ari igikenya ni ibintu bishobora gutungura abantu babonye Israel n'ubundi ishaka ko Amerika iva muri biriya birindiro noneho bagashegesha biriya ntago barabarabu ntago bakunzwe na Israel nubwo basa n'abahuriye kuri parumwe kandi kimwe mu gisubizo bafite Iran nabasaba irababwira ngo nimukure ibirindiro byanyu aho ngaho muri ibyo bihugu Amerika rero bazayishyira kuri icyo gitutu baba robiste none twabonye nyuma batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazarubinga abayobozi b'Amerika bakureyo ingabo zayo ibintu bizatuma biriya bihugu byose biba ibinyantege nkeya hanyuma rero guys Israel itere kimwe ku kindi ikidafite imbaraga rero kigomba kwiyegamiza kuri Iran so ubwo abami the king bazagabana iminyago uko nguko ni nako bigaragara niyo corruption inashoboka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya absence yaho kugira ngo nkuko iyo tuvuga ngo empire irimo gukorapsinga nuko itangira gutakaza ubushobozi aho ngaho yego ntabwo nanone wavuga ngo empire ngo ntayihari yaratsinzwe nyamara tukibona presence yabyo aho ngaho igomba kuva mu Burayi everywhere ikaba nyine nka London ikaba nk'abaroma bari aho ngaho biyicariye wabo mu rugo batakigira akaboko ku bindi bihugu yego so nuko nguko gukora musinga kwabo rero ubundi bazaguma n'abanya-Israel babwiye bati mufate bari hasha mufate hari hasha so noneho ku gihugu badashobora kurwana kiri kumwe n'Abarusiya n'Abashinwa Iran aricyo Iran ibyo bya bihugu nabyo nta mahitamo bizaba bifite icyambere bizaba byarigeze kugambarira Iran si Iran gusa buriya bizaba byarigeze kugambanira BRICS ibyo bintu rero bigabanya kwizerwa kwabyo ku buryo bazajya babifasha nabo banyanduka so icyo bashimye bagumane nacyo icyo bagisede abaruko nguko ibintu bishobora kuzarangira mu nyuma ariko Israel yo yabaye great Israel nayo ntabwo izaba achieved 100% kuko bafite intambara ikomeye cyane ari nayo mpamvu Amerika igomba kuzakura ibirindiro byayo no mu Burayi nuko Israel izarwana Turkiya one day iyo ndi intambara ihari abantu bashobora kutareba ariko kugira ngo iyo ntambara ishoboke nuko Amerika igomba kubanza kuwithdrawinga OTAN Amerika ikava muri OTAN yego izavamo gute rero nkuko Espagne vuga ngo ntabwo mwongera gukoresha iki kirere bavuga bati nimwaradushyigikira baterero ya OTAN ntabwo ikirimo guturuka mu 2016 harimo ako kantu kuntu bakura Amerika muri OTAN bayikuremo cyangwa yo yikuremo ivemo Amerika ive muri OTAN yego kugira ngo Israel ibone ukuntu irwana na Turkiya kuko bimwe mu bice bigize Great Israel biri no muri Turkiya ahubwo byinshi Turkiya rero amwe mu makosa ikora ni nk'ayo Ubuhinde bukora yo kurumira habi yo kutamesa kabwe buriya izigwa ni good politics ariko abayahudi barabizi ko bagomba zimwe mu ntambara bafite zikomeye cyane zikomeye yo kwikuza nizabahuza na Turkiya kuko Great Israel yo nta nubwo ishoboka hatabayeho gufata ibice bya Turkiya rwose ibyo bintu ntabwo bishoboka yego ntibishoboka habe na gatoya so rero icyo kintu nicyo kintu bategereje ariko ibyo bintu kugira ngo bibeho Amerika izabanza yo yikure muri OTAN ibintu dutegereje ari nacyo kintu gikomeye cyane n'Uburusiya bushaka uretse no kuba Uburusiya bwatera inkunga icyo gikorwa nicyo kintu gikomeye cyane Uburusiya bunashyigikiramo Israel
mupushinge abo barobiste banyu mupushinge Amerika ivemo ko Amerika imeze nk'ituye mu kindi gice cy'isi buriya nuko abantu batabizi nta gihugu na kimwe yarabihana imbibi ntibishoboka so rero mu buryo kugira ngo babasunike babe nk'abo basubije iwabo babizore babashire mu kato k'iyo ngiyo ni ukubanza kuva muri OTAN nibavamo rero bazakura ibirindiro byabo za Espagne mu Budage ahantu hose niyihe ntambara igenderewe ni intambara igomba guhuza karundura ya Turukiya na Israel. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano waza nkakwereka. Dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka urabona hana hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 0785 36 48 cyangwa 0789 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Sam, izi ngabo zo ku butaka rero wavuga uti hejuru ya 50% birashoboka, ariko uri kuvuga ko bishoboka mu gihe Trump wavuga ko ahubwo agiye kurangiza intambara. Ariko ati nubwo umuhora muzi batawufungura twe tugiye kureka ibintu by'intambara. Biriya ni amagambo ya politike nyine bivuga ngo tufitanye ibiganiro bikomeye, ibyo bidashobora kubivuga nta nibihari. So ariko mu buryo nk'abantu tuba tutari kumwe nabo bapanga ibintu tugerageza gufatira ku bintu barimo kureba. None nimba Amerika ishobora gushipinga abasirikare barenga 12,000 wavuga ko bagiye gukora iki kandi mu by'ukuri nta barimo bava mu ntambara. Ibyo bigenwa n'abajyanama be ba hafi. Ntibahagera bakabona nubwo bageze supply yabo iri hasi, abaturage bari frustré, abasirikare ntago bari willing kurwana, bashobora kuvuga ati reka tuzinge. Ariko ntago twakwirengagiza icyo gikorwa Amerika iri gukora cyo kujyana abasirikare n'ibindi bikoresho hari. Ari nabyo bishobora kuvamo nyine iyo ntambara. Akaba niyo ntambara ngira ngo Iran niba ari ibintu isengera nuko byaba, kuko baba barangije neza icyo kintu kubona abanyamerika bari gupfira hariya.
yego ngira ngo byabashimisha n'umuntu wose utanze interview ati barabeshya ntibazaza amahirwe se yava he twabarindiriye imyaka 40 ko muzakandagira ku butaka bwa Iran ariko nyine uri bupfarapfa bazakina iyo mikino babajyaneyo n'intambara rwose 100% n'impumyi ibona noneho n'imibare igaragaza yuko batayitsinda rwose ahantu bari for ni mu kirere aho bakubwira ko bafite bombe ziteye ubwoba n'indege zitabonwa n'amaradari n'ibiki n'uburyo bwose bazitakagiza aho hantu rero ni hafailinga bakabona ko amahitamo yandi reka mbwire intambara zo ku butaka n'Ubugande cyangwa se niko Museveni avuga niyo bavuze Ubugande bati mwaturasa mu kirere ntacyo ariko nimuzakora imikino yo kuza hano ku maguru guys tuzabyumvikanaho so intambara rero y'abanyantege nkeya kenshi ibera ku butaka unaniwe mu kirere kandi uvuga yuko uri umuntu wa danger ntutekereze ko watsinda ku butaka Sam abantu baribaza Iran ni gifite imbaraga ki igihugu cya Iran ku buryo kiresist iyo myaka yose 47 kikaresist Israel ifatanyije na Amerika kikakomeza kuba gihagaze Iran ni igihugu nyabaki abantu bamwe batari banazi ko ifite ubushobozi bwo kwihagarara imbere y'ibihugu nk'ibi Iran ifite ubushobozi nta nubwo ari ubwa none nubwo mu busekuru bwabo bwa kera mu myaka ya 500 BC kubw'umwami wabo za Iran na Iraq bujya zari kimwe kubw'abaperesi ba Nebukadneza barana bambi bose bagiye bayobora bira bihugu bo bitaga bakuru abantu basoma za Bibiliya barabiza abo n'abagabo bayoboye buriya bwami so n'ubwami rero bukomeye cyane mu bijyanye n'ubumenyi n'abastronaute bo hejuru cyane so niyo mpamvu nyine bashobora gukora igisasu kikagenda kikagera muri Israel kandi bagahamya intego n'abahanga cyane mu by'ubuhinzi n'abantu bibeshaho hagati yabo so na hantu civilisation yatangiye ahubwo kudatekereza ko bafite ubwo bushobozi niho hantu haba ari ikosa bafite ubushobozi bwo kuresistinga imbere y'ishyanga iryo ryose ryo kwisi kuko intambara ni life yabo kurusha abandi bantu bose muri Middle East hariya ni uriya ni mukuru wa Afrika mu bijyanye n'intambara uhereye kera kose bararwana so abaperesi rero nk'abantu baresistinze iyo myaka yose ntabwo wabakinisha ntabwo bavuga yuko batsindwa njyewe nari ntegereje resistance yabo kugeza n'ubu ni igihugu ari kino abantu batazi Iran ni igihugu kidaterwa inkunga mu bya gisirikare n'abanyamerika Israel yo inkunga gutera inkunga nkuko bafasha Afurika burya Israel Amerika agenda ikamenamo ibiceri bati bakagirana n'imikoranire mu bya gisirikare nta nkunga n'imwe kiriya gihugu cya Iran cyakira Juva ku gihugu kidafata inkunga ni igihugu gikomeye cyane ahubwo cyo cyarenga kikatera inkunga turabibona cyateye inkunga Uburusiya bayicanze muri Israel muri Ukraine kubera kamikaze n'amashahidi bafite ukuntu bafata intambara ikatwara amafaranga make cyane buriya Abarusiya nabo bari bafite muri gahunda y'abakapitaliste yo kurwanisha ibitwaro bikoza amamiliyoni ahubwo ati yasuko bikora ushobora gukora drone y'ibihumbi 10 igasenya ikintu kidateye ubwoba nibo bahindiye imiterere y'intambara ya Ukraine bituma Uburusiya uyu munsi bukirwana ntabwo bari kuba burwana kuriya ku mafaranga angana kuriya ngo bikunde habaye akazi gakomeye k'abanya-Iran n'abantu bakoye mu by'igisirikare ariko ukarebera no mu bisekuruza byabo bya mbere n'abahanga cyane rero biriya batubwiraga ngo bafite ubushobozi bwo kuba resista amezi 6 barabufite ahubwo imyaka burya intambara uko uyigezemo iguha kumenya uko witwara bafite iriya ari current situation bafite ubushobozi bwo kurenza icyo gihe uyu munsi niba tugifite n'imitwe ikomeye cyane kiri muri iyo batalibani bakiresisting uri kuvuga ngo the Islamic Revolution God Corps ba resisting within one night ntabwo bikunda baracyafite ubushobozi bwo kurwana kandi nabari impamvu bagiye ku video biga nuko babibona ko bagifite ubushobozi bwo kurwana nabo yego uvuze imitwe uhita unyibutsa abahuti n'aba Hezbollah bari abantu bite Houthis bimwe mu bibazo bikomeye cyane ahubwo na Iran igira na Arabia Saudite Houthis n'abashia ni kimwe n'abantu n'abanya-Iran ni beguje rero abasuni banahungiye muri Arabia Saudite naho guverinoma ikorera yego so nukuvuga ngo babyita ngo ni proxies ariko ni muri bwa buhangagiye bwa Iran bwo kurenza akaboko kayo umupaka
bafite ikindi gihugu bita Yemen bayobora mu birometero byinshi cyane uvuye Iran. So nibo bayobora Sana, murwa mukuru wa Yemen. Urumva ni bwa buhangagiye twavugaga bw'abanya Iran. So Houthis nabo bari alert igihe kamanda ni chief wabo yababwira bati mufunge namwe umuhora wo muri iriya Suez nani ari mu itukura. Bari tayari naho haca hafi naho 18 kuri 12 y'ibintu bihanyura. Yego. So naho bahakora no kuvuga ngo barayibona ni igihugu gifite imbaraga, ni proxies ya Iran. Mu bintu na Amerika iproposa ijyana ku meza ya bintu 15 ibwira Iran ati do not sponsor your proxies. Yego. Kandi icyo kintu kiranga igihugu gikomeye, ntabwo bishoboka, ibyo ni ibintu bitakunda. Yiza kutagira izo proxies baba barayishenye kera, kuko proxies na Amerika ifite proxies irazi kakwegereza ikihebe kikabaza kikakuzunga ikazaza kuguhorahoza mu nyuma. So ntabwo rero byakunda, izo proxies zirahari uhereye na kera na kare. Proxies ya Hezbollah ari abantu batabizi, buriya niyifashe Lebanon. Igisirikare cya Hezbollah kitarimo mu gitondo cya kare yaba yageze mu murwa mukuru i Lebanon, baba bahafashe. So rero nayo mpamvu buriya guverinoma ya Lebanon itajya yambura intwaro Hezbollah irayishoboye se? Ntabwo bishoboka. Niyo ibifasha ibyo bintu, kandi abafaransa barabizi. Buriya abafaransa bagirana amasezerano yo gutabarana na Lebanon. Yego. Ariko ntibarayitabarana rimwe kuko ihora irwana na Israel. Bakazana ubuntu bwabo bwa diplomatique bwabo ngo bwa bla 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 bura bwabo butafite ikintu bisobanuye. So ariko ntago rero niyo mpamvu nakubwiraga ntago Iran irekura izo proxies. Ubwo mu byo Amerika ishyira kuri table ako ntabwo kanyuze mu murongo, ntabwo kazakunda kuko izo proxies nizo zibarwaza umutwe. Ubu ngubu ingabo za Israel ziri ku butaka hasi. Amakuru aragaragaza ko abasirikare ahubwo Israel kuvuga bane ariko n'abasirikare barenga 30 baguye barimo gupfa. Bari kwicwa nande na Hezbollah, ni igisirikare gikomeye cyane cya Lebanon, nicyo kirenze Repubulika ya Lebanon. None se abasirikare ba Lebanon bakora iki? Ntabwo bashaka kurinda n'imipaka y'igihugu cyabo kuko babaye neutralize na Hezbollah, umutwe nawo ufite inganda za gisirikare. Ariko ubwo umutwe uri under Iran. Yego. Ni proxies ya Iran. Ariko Hamas yo ntabwo yavuzwe, umenya barayiciye intege cyane. Ntabwo Hamas ntabwo iracika intege. Bitavuzwe cyane isiza guhorera ya Tola kandi nayo ari proxy ya Iran. Ntago ahanirwanira Israel yarahashegesha ibikorwa remezo bwabo. Ubu ngubu Hamas ihari nka ideology. Hanyuma saa reka tugaruke kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Hari aho ihuriye ni intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo mu mboni yawe? Hari aho bihuriye? Oya, byose ni proxies. Aho bihuriye nuko nyine bashebuja baba bari mu ino si intambara irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri munsi Kisekedi abari Washington ari madiringa agurisha igihugu kugira ngo baze kumufasha. So ariko igituma buri Kisekedi ari muri izi gahunda zose, Kisekedi nawe ameze nk'umuntu uri kurwana intambara ze zanyu. Ari kubona uburyo bwo kuguma mu ntambara nibwo bwamufasha kongera guhindura itegeko nshinga, cyangwa se atanarihindura akagumaho nk'uko perezida wa Ukraine amaze indi myaka irenga 3 ari ku butegetsi. Hari kubona ubuzima busanzwe bitakunda. Nukuvuga ngo wowe uyu muzi nubwo Vetro yakwemera amahoro ikagenda, ashobora guhimba indi mpamvu yatuma aguma ku butegetsi. Cyangwa akavuga ati ni mu mpindurire, bamubwiye bati Vetro yagiye gaho coboka, yavuga ati ntabwo bishoboka. Ahubwo mukwiye kuba mu bidimanda kubera yuko ndanayirukanye. So nukuvuga ngo Kisekedi ku rwose bamugura gusa ntabwo ashaka kurekura iriya ntebe. So rero yakora ibishoboka byose kugira ngo abantu bamujye inyuma arwane. So navuga ngo bifite aho bihuriye kubera yuko kubera n'ibintu bya green energy n'aba boss bari gushiftinga. So irahari. Yego. Espagne nta kibazo zigera igirana na Amerika kubera imyitwarire yayo muri iyi ntambara yo muri iyi minsi? Ntabwo Espagne rega bafitanye ikibazo uhereye na mbere. Buriya Espagne muri buriya bihugu bya Amerika y'Epfo igira akaboko kakaremereye cyane. So ahubwo iyo itigaragaza gutyo byari kuba ari ikibazo, kuko hari ibihugu byo muri Amerika izo za Cuba, izo za Argentine, bari abantu bose ni Abespanyol. Bavuga n'iki Espanyol. So yarahakolonije habaye igihe kirekire. Rero igomba kugira rimwe kigaragaza nk'umushefu. Yego. Ikavuga ati no,
kugira ngo nyine na ba bandi babo hepfo bavuga ati nyamara master wacu ntabwo aracika intege. Espagne nta bundi bugiye ari kwigaragaza. Amerika rero iramutse ishatse kwihorera kuri Espagne yahura n'ibindi bibazo bikomeye by'Abespanyoli itunze muri Amerika ku butaka bwa Amerika. So ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe ni ukuvuga amagambo ari aho ngaho ariko bazayihana gute? Espagne ba muri EU. So ukuvuga ngo uzashiraho tarifu bazagenda babihindura bazigiriza abataliyane n'izabandi n'andi manyango yose akorwa bakomeza ubucuruzi bwabo. Hanyuma iyi ntambara ya Amerika na Cuba Trump ateguza bite? Ni intambara nayo ishoboka cyane ariko namara kuva muri ya Iran azaba akeneye nawe igihe cyo kongera kwiyubaka ku buryo atayijyamo ako kanya. Gusa irashoboka, ibimenyetso rwose byerekana ko ishoboka cyane. Aho riki Cuba nta bindi ni ukuyifata bugwate tu nk'uko yafashe Venezuela, kubera yuko nta kuntu uzarebe iyo umuntu intare yarakaye burya akuye mu nzira kose irahutaza. Ntabwo azaba baze guhurira n'isanganya mu Burayi, hahurire n'isanganya muri Middle East, hanyuma avuga ati nawo wo munsi yo mu rugo barabo bafite ibyago bikomeye cyane azabahondagura paka bumvisha. Ni muri urwo rwego rero nta ubundi Cuba uhereye na kera kose igira n'ibibazo na Amerika. Yego. So rero kuyiturira uyu munsi niko kuyitura ubuje yawe ibyo ashobora kuvana hariya. So nta kandi biragoye cyane guhindura buriya na Venezuela ubwayo ntago twakwizera ko deal yabo yarangiye. Nayo iracyarimo ibibazo. Ko ukomeza kubona bajegera bamujegeza zabatariko natwe twa resisting. Ubu dusoze twanzura ko Amerika yatsinzwe mu burasirazuba bwo hagati, intambara yari yashoje kuri Iran yo na Israel. Amerika ntabwo gutsindwa nuko itageze ku byo yashakaga, ariko mu by'ukuri yashegeshe Iran irayikubita rwose bya ibikorwa remezo irasenya, yica abana b'abakobwa, yakoze ibintu bibi cyane umwanzi wese yagukorera agucirwa. Nimba ari byo byabajyanyeho baratsinze, ariko nimba atari byo baratsinzwe. Iran nayo yagize resistance yihagazeho nayo rwose kubona bari baje kwirimbura ngo bagire gute, naho abantu bapfuye bo normal bari no gupfa n'ikindi gihe. Burya umuntu tuvuga ko yapfuye iyo nta kintu kimwe kimuranga kikiraho hantu. So rero navuga ngo Amerika ntabwo yageze ku byo yifuzaga, reka ntabwo twavuga ngo yaratsinzwe ariko ntabwo yageze ku ntego zayo. Yego. Sam, gufunga rero umuhora wa Hormuz twanabitangiriyeho twibaza ingaruka byagize ku munyarwanda w'inyakabuye, ariko gufungura muhora Irani urabona izagera ikawufungura ibintu bigasubira ku murongo nyuma yo kwambara bishoboka ibyo bintu. No kuvuga ngo Irani mu bintu ni igomba kugenzura yaranabyiyemeje cyane. Yego, nabonye nemeje ko izashyiraho ibiciro ku bwato buzajya bunyura. Muri propaganda zabo bari gutegura barajyana mu nteko ishinga amategeko y'Abarusiya, babijyane mu y'Abashinwa n'ibindi bihugu byose by'inshuti bya Iran. Avuga ati dore abantu baratwishe baratuzahaje, ndahandi hantu twakura ibiceri, cyakoze mwebwe tuzajya tubaca makeya cyangwa se ntituyabaca, ariko mureke ziriya nshuti zose z'Abanyamerika tuzinigira ahangaha bajye bahanyuza ibintu byabo bishyuye, kuko n'ubundi kubihanyuza batishyuye bimaze iki se no kujya guteza imbere sosiyete zabo. Rero nibajye banyuza ahangaha babishyure, nibamara kubashyigikira rero Iran izayobora uriya muhoro itangira ishyireho amakoro rwose abantu bishyure, ibone nayo ari nayo nsinzi ikomeye cyane izakura muri iyi ntambara. Ibone bazavuga bati impamvu tubishyuza no kugira ngo twubake ibintu mwasenye mwarajanga muradusenya, nta kindi. Ni nayo mpamvu inteko ishinga amategeko yabo yabyemeye bati none twakureyeho amafaranga tuzayacaginga abantu badusenyeye. Niko gahunda imeze. Ubwo no kwanga abantu ntibitege ko ibiciro by'ibicuruzwa n'ubundi biri bumanuke. Oya, bizamanuka ku nshuti za Iran rega ntabwo yakanira abantu bose, ahubwo izakanira abo bayikaniye nabo bayikanira ukwiye. Ari nako gucika misimo kabiri n'ubukungu bw'isi bukacikamo kabiri, bamwe bavuga bati uruwaha undi nuwaha ngaha. Hanyuma kongera kubaka ibyo Iran yasenye mu burasirazuba bwo hagati za Liban, za Arabia Saudite, za Bahrain, za Qatar, ibyo ngibyo Amerika izabidiriringa kuko nabo babisenye, kuko ibyinshi Iran yasenye by'Abanyamerika cyangwa aho Abanyamerika bafite inyungu, ni nabo bantu bazongera bakicara bakadiriringa bakubaka. Sam, sinzi niba aricyo akongera wenda dusoza. Akenshi intambara isimburwa n'indi, ni iyihe yabigiye gusimburiye? Dushobora iyi ngiyi iracyafitemo iminsi,
iracyafitemo iminsi rwose ariko n'ubundi intambara kubera kuba desperate y'Amerika dutekereza ko ishobora gushoza iyindi yihuse cyane kuri Cuba nyuma y'iyo ngiyo iyo rwose irashoboka cyane. Yego. Urakoze cyane Sam, reka tugushimire. Murakoze. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner.